So we are live and kiriya kandi umwanya guturimo guno bagwita kakoba mbarara twarugantungamo ejamandi yana tuzako baretera video bareno baseditinga of savages man oguni promoter man munonga of course ninja unyende kubanza kimwe western kandi ikintu nshitambuza je buri kimwe cyo so Roigi binji bakana bajya ko Roigi abwinje takutasa konka ndi hano kubagamira ngo Roigi akafuna umukazi kandi they are so happy in marriage namwe nakashane bakadropingire wano karebo kanyirire so nuranga family na Anabel so izo harimwe tuba turi akasitara kunayenda kuba tukaba tujya rufu tukuzika ishiwa Roigi so ari umucara no mita patra n'umwishongoza akazara umwana azana mu wa Roigi so no wa Roigi so akaba ari yaragishye tungasho mu cyogo nayo tukuza bura turanayiragura saka na rembo ko yaje tungasho turanayiragura tukayinjere yatkuramo so nuko cyabire kiri konka Roigi binji bakandi bamukunda binji bakumwetenga konka yakunda mu Anabel and they are so happy in marriage bakazara umwana wabo mbuwe bamwinde so life ni kweli kandi ninja Roigi bari kubekiza example nunji abukuba so from western abantu binji babeni bareba okutasa nk'ekintu kitine makuru but you have showed them that you can get married and still concentrate on music so abinji bakugira ngo tureka tusigare ntushakara mwina bw'inyaka ebiri yejo kuba umuntu wasigura kumo gwenda cyenda ne still hata nyaka almost no noza kuzo munyaka aga so iwe bari kukikora so ntubendeza iwe na Anabel kandi yongera kutwetera umuziki gw'amani twetongere kunyumugwa n'abandi bongere kundira umuziki gwawe kintu kibase kutambura shayo na twenda ngutukureta Roigi kandi basekura musaha abantu basegambaho n'abantu Nkore Media TV kajiniyo ya online eri kusinga mu western talendisho so tukikuterera international Nkore Media mswaga net promoter the number 1 just toroje nogamba chibro na kwakuraho Beazin ZJ how are you Asman how are you DM Shalom super the girl what's up n'abandi binji munonga so Roigi ari so happy kandi bakaja umucyaro ndijo yaba ine wo muhima ngahora bamugamba aho baye nkagura skyra no extraba niwe namugambaho but ijya teka hari ya moving on so you have to move on kandi urondera life don't stress yourself salute mwe bari kutuwachinga Nkore Media.